Bia kamal wala shanka welka pai diok ronkina dangro widi jandangro widi bakel. John ban lingwasa me correcting content to work case situation it into work with ka South Sudan. Correct ti rega bana right in along balari ka dana to ka akobo. Me bala general report ki rach ngoro de ling ki lar ngoro de ling ne ideal wasen a chetika report na tishiben ano sha Nuer shaga betray a gatkin ki che gatkin ka kwak bana rach ka jen military movement ki denyen content di chobre duaran ka kobo bana rach bo do badan and cha civilian ba cha ka attack je kana dwala dana to kan ku cordiality ti chikir mi yadit kanong tin dora ke je report me bana right ka gwazdang diok bana right ka jen former county commissioner dunga akobo county do ba chalat ka jen wo jen chatiai rawde banarach kering muje to ka Tonyes County ko Warab State de jen wote korm chod laden winami take a civilian to chanak dorjani banarach tin mo the audience banarach quick decision ka man cha lat United Nation mission Raiwika South Sudan gwasalat kenen woken chicken bijen Raiwika akobo ken bigare men ka akobo abana report me abana jelin kel sheng man cha ko doro no de ke jien abi kon me dan le ro bana jelin tuong na je kamanan ci to ka kobo ka gwas mi chet karun wang ci report ya joy ke che te kami ci to ka kobo town ka jongle state chala do ne shi former commissioner dunga akobo county jimit kueth makwai ke jimit kueth makuach wajen che jien ke sneak out ke charoro kwal ga pin ya changach mi jien wa che okudeni ke ndin che okudien ke deni SSPDF deni South Sudan People Defense Force ke ndin de to cheo kudien cheo jekeke ka jo chalat gwaseme ka cha report ka cheteke video ne bati kondi alkan ene men turni chiramadana la rach ka SSPD spokesperson lure kong a jeneshi kuen makwach chewe chalke we dang noka mitiek tenejen ke kilometer di tot ke wesa akobo la akobo town chewen winemi commissioner wa che de ni SSPDF tin jen ko bikan Nuer wonak ke bikan Nuer wo ham ke bikan dul Nuer bikan ko wang ano ka bikan ga Nuer bikan na ga menemen yo ko lor gwada danen shi ko patin kam mo te ke yer tel gwam jet kan yer awachi kwen makwacho jien mala former commissioner cho we cho ro kwal cho kudien shobde wacho ajalo mi chaje loro deni SSPDF chika video ni chicken kalat chaje ko no roi ne ka tung Nuer chikwen makwacho rach ina jogo no ne ci waja ko ba ce ta malan wale jo waje te no right ne man yam lada je kama ndu no kwen makwacha won me changa lo shi commissioner bara gwado ma chala do jen cha nyogo mo kwa ngeje within shop the could SSPD aftin be ka juba ko bikanu nyin kane konte la GSP la yo ka bikan ware bikan ko joch ka kobo shuji SSPD afchika kwen makwachi kana lyak ko chewe kudien ngai kondi al kwen makwaje no ramtedi bana writing ka jeri podam and situation ame ngode complicated kan nato
ne du wan ti ke lar dan en chalat kueth makuach wan kueth makuach she kume she je support ke pin ke je chonkel ke kume ke pin wajen charai ke di ne asas pdf ke pin ke gwad dan bu jal ke je we dan bu shuka ko ke je cha kueth makuach agwanyi no wa gule te ke secret phone call ke di ne asas pdf ke ne general leken tindare wike juba amene tin kontin be ke tin were wika kobo wa gule te pinyin wana mo ke general SPLIO wa jira madanen luak de ni asas pdf ko buga chobrere ka kobo town na me che ngeng mi di che no community kano che na be chi ke ga dwala no gul re na gule te kaneti ti cha goro den werde ke tek ti kueth makuach wa che na mo che jelat ke che loy nen dial che nger ka do bedana cha kueth makuach nen ke je ka live video roje la ra jen wo che mal che ben re wi ka kobo gwaden ngode we dang gwadana che de ne SSPDF che ko gulten an wala ke chengdar ke tiang a chi kueth makuach ke commissioner da la former commissioner sha kwa nyore de la commissioner tema che chup ka kobo town che chum ne ko office mantere we ka kobo town jen jele kel ke dina SSPDF cha je gol pinya kan lo ganga je ala SSPDF soldier ganga je neme amichi tung tuo already teram te ga town ala town e miti ke lo teram de ten teram de ga town ka kobo town china chi gen china ren bar nenat ke je an do badanan che kueth makuach che ben ke de ne SSPDF re ka je tina nger long men nger na ga je jene ne de konde churien bargui ken kueth makuach ram mo dong de ga betray ko ere che gat charen barten de mana gan churien bar tineti dit ke dit charen bar churien bar ko dong de ka benek che ne ga dana chanang na ka pan kor de ne SSPDF me chi kan we chi kan capture na kan ngapel ko dwal na ka ke chinare bare wich ane dial chi we ke area ka border dung Ethiopia jen gwa dantinathen ne ga chop budu na men kuna la gai ke jelong chop den kueth makuach re ko jena pare re bo ke jena wala karun wang we kudre SSPDF ka pinya changach men nger na ga jelong ke gai na ka je chi jen former commissioner kueth makuach che shoot chola civilian no lwanya jok re wich chola juju no lwanya jok gwada dan sia potten chola ji humanitarian organization ni no lwanya jok sia ko ba chete kamal ina gai ke mishir kana mo ka pai na bar pan kana wala karunwa dere gujidi mishi commissioner che tiai ke chena la ochol no lwanya jok re wije che mal je ben mal der kulu ben de kangoda kan kor kana tok kam SPLIO kana kuma SSPDF pai bene kare wich wo chaga gwin bas chaga gwin no be kare wich te kueth makuach che chode jene telm la rek terambi nyot yoga civilian no lwanya re wich biare wich jene ntama chimal che ben ko chi de ni chi bere wich jana joga no cha goro te manyu ba yot komi ma yot ba je ke kume SSPDF te de kel kaja de no ngai ke je teram lut kueth makuach ke jodan che chut ke je ko ngai ke medan e chalat an community ngai ken medan e chalat de ni SSPDF me chana ne ke je kan chi ne de mo jok so dwal mi chit kana me te be lora bang be gwade dane cha Nuer anak tin me cha ga jogono bia bay mo ko kwen bay blok ka pan kor village ere situation gana mo tu na chu ko ben rar bekan ka kume SSPDF gwal mi shala ro nene
deni chop ko jan bakel 60 deni chop jan bakel la deni assess pdf tandien ke deni agwelek force ala deni tag wa chu kana chol ke chu kana jandang rawi de chemane di changa jetam yu kan nak kana ngar pin kana nak ndial e jen sai ni jen tai chikan mi kan lat ke jan acha jogo no bia kwenene namo cha dwal che no ga civilian no den na la we gwan mi cha ga chiga jenten ka la nyo ko shoot ano bia name reng dit kachi civilian ke je wuci kana no ka jering mi na mo cha je ne ko na bech ne ko lan ware kan ne chi ne blo jok chi kana logo no lo kere wi ka kobo adwa na no dong de mi chi kana mo de ro de nyok mi lo de ro nyong man da dien ka me dan me chi kan SPLA ayo chi kan ka jogo no woje rodun me chi kan yi humanitarian jogo no woje rodun chi kan ne ko la civilian kan jono woje rodun ngum lel kana la nyo shoot ke je chi kana jono bine yebok ko ngai kone an kum kirim yadi gota kon la bogo ne civilian ko di ngejen jan loch jas pilayo ko mi chana che go bog jas pilayo bi ka kech ki bi ka ngia amrai kona tama la ko ba town teram de 10 point ten wuri chal ka me kueth makuach gwaza me ka jas pilayo reaction den ki surprising development kaka mi kana ngajo no biji SSPD abigare which yaro den like jok SPLAIO kana members of the Nuer army tela kor mi kana ter ka kueth do badana chi deni SSPD achi bare wikija maniam deni SSPD jel kan torbiyel jiwiden ka mech kan torbiyel ken wachi ka stak kuyer kan ga chop kuyer do den dino chi wude chal ka me kueth makuach ga nang rewi ka do badana ngeja ko kuje mo ci SPLAIO ci ren woja mat ka lodien ko bete ko mbutwo ci kan de ni SSPDF ci kan ka banwe ci kan jaga were wi ka ko beton tele major battle mi chater ci right now right corner ko ka do bdan ko kan decision ko kan met ka ja ano kor ngum kenrum ngum pen koroborum ke ngum ci kan SSPDF ci kan jaga wo kare wi ke jamo teram ngaje anya gosen konti de SPLAIO ten nobody know teram changa ni je maybe don't talk and already and look no korbato na manen ngala kan ba donde la tactical withdrawal ko look no ba civilian ba target amane ci civilian ci gwada an wugatin ci we ka refugee camp ke ganga ka so na me amici ro de la re wishin winimi ano ka kobo right now right corner tara ngwen mandan bor lat nyok ki ko gwaden be situation ngode ba de lara no unpredictable ki ko ke je do badana bit ngaro de lat ke je so na me de la report and yina ngach commandant and work ka kobo eno kuma SPLAIO charen watch ka kobo town den ci de ni SSPDF kel ka jen former commissioner yana kwanya la kuerta me ajen ko le shodo no lo ni joka cholen jiwo ne ka jen changa dan bugana so na me jen installment yamadan yen ling mod kor we ka we chan rai gwase me rega chito kam jana karodien me bi chan jemling nay kona reg to ka ko right now chala dor jane ka tonyis tonyis county ka warab state chala re one ne chane dangwal diok shakanak dino kwala nek court goal within dor jana ki dor kin miyadit rei kor chine dangwal diok chagana ko chala dino te ne dum wane chite ka bot kan gejek wane de koni bot jek to gat tigatin especially young boys kana gwar nyeti tiene am jagna bakat breaking de kon larno no wa gwad dan to rek tin mishal ke lwach jang report chalat gwaseme county commissioner wuri shalke mashe bitbol ajenene nganen kono maka na kitin maka nan winimi ke ngante be kama yom county ke unit state wakan chika ketel kam chikana mak ke remote area nene ken ngan werte jen kama yom county ramraje commissioner mashe bitbol kajen
dor shalka mo mayom county kala de woni ka dor shalka mo warap ki de ko laro maybe gwadan to ri tin ka tujis jeni chimani jena mayom county shi kan kori kana beteri na maga do bu ko kan benang gwada mo chiriya mo che to jeni en gwadan tok tin ki ketel kam money nana ke headquarter ke gwadan te de ni ken tikitin la de ni SSPDF are kur mo chane dangwel diok chaga nektin akani matwo gene akani mi kore togo chinwer ne mak chinwer ne dangwel diok gene nak ano gone de ne roike ja authority gwadan tikitin bara kene tele way out coastal transport katela security force wo modele nyin ka kwidian ka joran jikana lat achi commissioner la de wone ne akane ne tin kontin de tin ke de ni kontin tin te mi shala romish ka candidate quarter so ko kuje mo ko nan ke ajentel do mo de ka tag de ken stop ko je ke de jan do bdan liu na ke je ne dang wel diok ti chala do sha na kare korum ka joji kala gwase meni akana mayom use ne ko je na mayom kana ne ko ne ken target akana ka kwarwich akana paramount chief kana deputy de chakana ka korgwa de paiwa ngai kona ka bimno jana ka kore chikane chiba chikan yo mu kana nak jodan chala de ken kene to kene kan ga kef so right now me jere dan to tong mi ne dan wolik chala na ka jodan chalat netin kontin la ngani tigen ka mayom tele report mi shaling kene konte ka mayom mi to wala shi tok but ne de kone shi report gwase me kumi jane kene de kone shi laska radio te mazu ki media na ko ken ana me da la agenda na gorde nyoy kelke jen pi korum achana ben gwase me ka kwi United Nation Peacekeeper re wika kobo te ga jomo jikan lat gwase me joji kalat gwase me ne kanene na kana wadore shanguna ode ke evacuation de kana lat ke de ga jian ka kobo ton jikana lok UN Peacekeeper alaji United Nation mission in South Sudan jikan logo no nena alaji UNMISS jikan logo no jian ka ko betona kan biga remain ke biga ten wana mo kan mission dien o biga ne ko la civilian biga gang ngai ko na mechi tuo ko korpa dan paiwa South Sudan People Defense Force ke de ko la ni paiwe chi South Sudan People Defense Force wa chikan outer city jikan course gwada chikan ay kan nakten kaka kore shukan order betubano chai mo ka tani jendang baro widaro ko biya jien ne de konti la ji UNMISS men civilian kel ke ya na chine gore wich ko ba ko bo ba je buka dei karenial kan to ko kena to de kan ka de ga na buka jomone shi kume men kap ke ji United Nation Peacekeeper kan humanitarian organization ji kalogo no bika evacuation bika la chen me cha order so na me a serious concern de kon la no kan de kon cha displaced korme kan de kon la Nuer ko la civilian ken na me jere ga dana chalat ka chalat netin kontin la de ni SSPD apetop kan order den ci United Nation di kala do no chine bijien reak no yin ta dan ci kala keje wudu chal kame aten wuga aten te ga jomo chalat akane order ji kan toba akane shi o te ka korum buto gon winimi akane chine go ter ka kuma ji United Nations Information Minister aten wuga aten che kai kaje no jenchine goro bene tika ter ka kuma ji United Nations Michigan goro bi ka ji United Nations mukana moy kare mu malat kano yene kwa evacuation kwa jala don kan kana no kan ji UNMISS ku kan save na life da kula wa chikan goro de no de ka tek so right now na me meritin warga yi kan tup and what chico do can to chicken to ke within 72 hours chicken panic chicken cause civilian kinere kola ji wuci goren bar a chan ni jen UNMISS basement ne de tande kala ne de tot ko changa jo ne te de na target chire me cha kon lat boro wal wuri shal ka Michael McCoy ke 2013 me chin werwere bor ke churen barka DP camp chukan gor buga na wona ten amen me chira me dane la kuer UNMISS kan tongomi chwe lok chege jogo no cha bore pona cha de nang na point. This are latest report
neme agenda lat ke kum kirim yadit kana gono bi kana order kana to ko bigan wer kana kula nak mi joga ji jun mi sono jana re which mean that chicken declare bigan na bikan kana right now right corner kan civilian charen bar ka border dung Ethiopia chinatorin chikarodian watch kan 72 hour kan ben kan re kontela de nikim yadit chika chuba tama ka akubi town ana gwada dan chaga nungtin kueth makuach chirmana na chikona lin so bana more detail bana ka jika gwasen be but for now ngai kondi ala no korbe de tena lato but not yet can confirm chanwer chaga betray ne re konta ka kubo wuri chalka me kueth makuach ko jen charoda barka runwang ka shuwe GSS PDF chuko nungre which no ka chinaren wire which so ajen report ndara gore de nyaye kel bana more detail bana ka link gwasen be an be atagamal bye bye